je drago da ste stigli iz Beograda. Iz Banja Luka. A iz Banja Luka. Pink BiH. Aha, Pink BiH. I šta vas interesuje? Interesovalo nas je sve, s obzirom da je na zabavi Jurija Bradača u Sloveniji upravo ona izazvala veliku pažnju svojom pojavom. Sandra Bedok s vremena na vrijeme bavi se fitnessom i uzgajanjem konja. Živi u Mariboru, a Jurija poznaje dugo godina. Otkad ga poznajem, išla sve njegove nivoje životne. Prošla sam s njim, ne u fizičnoj interakciji, nego u, kako naj rečem slovensko, ali naj rečem srbo-hrvaško, v drugi povezavi, Intelektualno. Tako. Nismo bili fizički prisutni, jer je put njega odvela negde i mene negde, tako da on je osoba koja ima toliko unutrašnjih potencijala da mu se divim i poštujem ga iz srca. I vezana sam s tim sa dušom. Sada će mnogi da pomisle kako sa dušom. Kako sa dušom? Ja sam vezana sa dušom i sa kamenom i sa životom i sa konjem i sa vama. To sam ja. Znači povezani smo, već smo povezani. Već smo. Teško se veže sa muškarcima, jer priznaćete ovakvu ženu nije lako pratiti. Jači pol zazire od ove temperamentne Slovenke. Joj, strah ih je. Čega? Ne znam. Ja sam pričala jednom sa jednim Italijanom, jer sam živjela u Milanu 10 godina, ja sam pričala s jednim milijarderom. Bio je star 60 i nešto godina. Uvek fine žene, mlade. Da nije Berni. Nije. Ja njega pitam, čuj pa slušaj, pa šta one žene na tebi vide? Kud si ružan, kud si mali, kud si trblav. Pa on kaže meni, Sandra, il potere, moć. Moć koja ide skoz novac. A u životu je veoma bitno, bar za mene, da ima osoba s kojom dijeliš sebe u katerikoli interakciji unutrašnju snagu. To da te veže, da te, ne znam, da te diže gore, da ti daje moć. A svi veliki, jaki nemaju moći. Bedok kaže da živi svoje snove najbolje što može. Živim sebe izvan okvira što nam ih daje materijalni svet i tako i drugima, svima želim isto. Šta će oni da urade za to, svako ima svoj izbiro. Tokom svog života ova dama nailazila je na raznorazne predrasude. Pošto sam veoma jaka osoba, i kilažom, i srce, i grudima, ali moram da se zahvalim Glumičiću. Znači ipak ste u Zagrebu radili. Pa valjda. Ali na ljudi će se slovenački dok. Ma to me ne interesuje. Ne znam šta bi mogla da ispostavim. Ja mislim da je to samopouzdanje u sebe, samopodoba koje čovjek treba da ima. Ne zavisi o visini, ne zavisi u kilaži, ali sam u 42. godini upoznala čovjeka svojih snova prije 7 dana. Pa gdje je on? Kod kuće. Pošto je taksist pa mora da radi danas navečer. Živimo u materijalnom vremenu. Većini nas, pored zdravlja, najbitniji je novac. Mlade djevojke danas ne biraju sredstva kako bi se što bolje udale. Vjerovatno misle da će tako riješiti sve svoje probleme. Ova zanimljiva žena tvrdi da nikada nije imala bogate muškarce oko sebe. Ja kažem da je materijalna sfera pomembna radi toga da možeš da živiš, ali da kupiš radost, da kupiš užitak da, ali radost u duši ne. I veoma je tužno da se žene vežu skoz užitak, ne skoz radost. Ja baš nisam, Bog mi nije dao toga. Uvijek se zaljubim u muškarci koji nemaju para. A oni koji imaju bi me vole da ima, a nekako ne povuče se. Ni s jednim, ni s drugim.
Raduje se i tetovažama koje krase zanimljiva mjesta na njenom tijelu. Bila sam u finančnem svetu, pa nisam. Sad ću sve da... Šta ova tetovaža predstavlja? Ovo je ime moje čerke. U indijskim slovima Enola. Na srcu. A ovdje, ovo trebate da ispostavite. A ovo je Buda. Ja. Mnogi bi rekli blago bud. Da, uvijek uz mene. Uvijek ga diram. Šta je tako smiješno? Sandra je toliko zbunila našeg snimatelja da je ostao u istom položaju nekoliko minuta. Milane. Budu, malo. Interesuju ga cipele.